Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 12. Mabalin nga adda, wenno saan nga umanay ti taraon ti trabahador, ngam naimas ti turog na iti agpatnag. Ngam saan a makaturog ti baknang, gapo iti panang pampanunot na iti ado asanikwana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Oh, balikid ka, balikid. Ay, sanak ngamin na makaturog. Nagtumar ka mo't iti sleeping pills mo. Ay, jakman mo. Jaklat ta makaturog. Tila ngamin pampanunutem. Ado ngamin ti pampanunutet. Saan ang maikat dito'y panunot ko dagiti nagado aparikot? Ala, pilitem ti maturog. Maiparit kan kati agpuyat ko na ti doktor mo. Nanday, aldaw gaya man. Ay ilakay, agriing kan. Nay, awan mo ti asawak dito idami. Napananangatan. Bumangon akman. Lakay, ayan mon. Adak, dito yung kusina. Aglutluto ka? Ay, una. Tamasapa taamangan. Tamapantamanan agtrabaho. Ay, di nakpay rin ni Ingmod. Sana bali Tanasapa ka matlataan, agri. Ala, isagana mo ti pamigatan ta. Tamasapa ka mapan agtrabaho ijay dakkel abalay. Naungot jay madam ko ijay. Saan na kano akayat amaladawak asumrag? Agtimplakan iti kapem. Tay pritok pay daytoy si daan ta. Ala nga rod, lakay. Good morning, madam. Adda akon, madam. Apay nga aprosam day tamuging mo, nakakidam ka, madam. Ay, Nasakit ka di day taulong. sana ka nakaturog iti rabi. Nay, apay nga, madam. Anya ti pampanunutam. Kat nagdakkel to, pay day ti balayaw. Ado pay tilugan yaw. Ada pay negosyo yaw kan ni sir. Anya nga ti problema, madam. Ingka di jay trabahom. Ah, Di nakpakibyangan. Nagkatuasaom. ayun, madam. Ay, pasensya kan, madam. Agluto ka iti pangaldawan mikin ni sir mo. Wan, madam. Nana! Asino ka? Pasensya ka, Nana. Siyak ni Vilma. Siyak ti paralinis da dito eh. Nakitutakpay. Ay, siyakmat ni Nanam Mileng. Para luto akmat ditoy. Madama ak ngaglinlinis ijay silad da sir kan, ma'am. Idinaangot ko tilot-lutuin nyo. Katkala at anarik naktibisin ko. Ay, talaga na imas da ito'y lutlutuwag Ngam, saan tayo matasida ang dayt na? Da sir laang kan, ma'am, timang sida iti dayt na. Nay, di la mabalin aramanan ta ko ma. Ay na, di da kayat, Nana. Kay kayat da nga ipakan iti aso tinatirdada amakan. Ay, unay matan no kasta. Nabiit kayo pa'y ngamin ditoy. Iso adiyo ang muda kita. Sa dala ipakanday takada tayo no adda buot nan. Ay, nagmadimatan nga ugali daytan. Iso adi kay mangmangan kada kita adda di taref, Nana. No diyo kayat nga agsakit ti tiyan nyo. Nabayagan da kita dita. Natawanan dan. Anya! Apay adi kamot mangan. Ay, awan ganas ko amangan. Manuna bulan nakasta ka. Saan ka makaturog iti rabii? Saan ka pa'y makapangpangan? Urayag tumarak iti pangpaimas iti makan. Jaklat ta makamangan. Naimas met ti luto ti kabarbaro nga inalam para luto. Anya tinagan na. Ayabam, tadamagam no anya tinagan na. Umay ka man dito ikabsat.
Awod, sir. Anya ka diti kasapulan niyo, sir. Damagak lang tinagan mo. Anya tinagan mo? Miling, sir. Magustuak ti lutom. Angam ni madam mo. Awan ganas na amangan. Nay, apay ngay madam, ta saan ka mat makapangan? Kayat ko ta ginana. Ala, sikan ti makaamo dito'y lamisaan, Miling. Itulod ko ni madam mo iti sa ledmi. Wan, sir. Pakanan nyo dagiti aso. Dagito'y saan mi ama ibos. Ipakanyo kadakwada. Wan, madam. Kanan takit di dagiti dada. Apay nga ipakanta ka dagiti aso. Kat adamat dugfod da. Nungay maamuan da, Nana. Saan da maamuan? Anya kat adanag mun aya. Ayan ka di damam kan, sir. Aginanada ka no. Kaslamat ngamin kanayon nabannog ni madam. Saan pa'y makapangpanganon? Kasano ngamin, Nana? Problema na tipan naturog na. Saan makaturturog? Ay, iso day tanti ko nakat. Apay ngamin aya. Ay, Nana, kasta dagiti babaknang. Pampanunutan da ngamin dagiti kinabaknang da. Siya, nagmayat ti turog ko. Gapo iti bannog ko ang nagtrabaho. No sumangputak iti balay may, maturog akong anagos. Agpada tayo, Nana. Ay, sige lang. Manganta. Ibusan ta da ito natin dadasarkan, ma'am. Ammo yun, Nana. Nagado tinagibusan iti sleeping pills ijay silad ni ma'am. Agdumtumar iti sleeping pills? Wen tapno makaturog. Ngam kasla saan matlat na makaturog. Ay, narigat ti saan ang makaturog iti rabi Talagang agsakit ti ulo. Ay, kurang dan sa ngamin iti kararag. Ay, pudno dahi ta. Saan dan samat ngamin na makimismisa? Kasano mang amin, Nana. Kwarta ti Diyos da. Hala, bayam idan. Tinapatag. Naragsak tangag trabaho. Wina, kan mayat ti tuturugan tayo. Milina, agring kan, Milina. Anya ti oras na ya. Alas 7 na iti rabi Nakaluto akaw na. Isu amangantan. Manong nga oras na nakaturog ak? 2 nga oras. Itay simangpat ka iti alas 5. Inturog mo. Tako naman nabannog ka. Mala, bumangon ka ang tamang rabiitan. Hala nga rod lakay. Intamanganan tamabisinak matan. Mayat titaray tinegosyo ta. Isuasa na rumbang agpanunot ka ti anyaman. Nagadungamin itan dagiti ka kompetensya ta. Saan dalata maartapan tinegosyo ta. Tanabayagan day jay. Adoon dagiti kliyente ta. Kasta ka di. Isuasan ka unay agpampanunot. Ti panunutam kit di. Jay nabayagan na plan-planuen ta apa nagturta ijay Europe. May sapay day ta pampanunutak. No pumanaw ta. Asino ti agbati dito'y balay? Amumat nga ado ti mabalin amatakaw dito'y. Dagiti alahas ko anagado. Dagiti antik agamit ta. Nangina dagita no ilako da. Kasano makapag-enjoy kay tibiyag mo no dagita mo ti pampanunutem. Jak mapagpiaran dagiti katulong. Kasla plan-planwan dati mang patay kanyak. Anya? Oh, si kakit dimet. Apay ngagpanunot ka iti kasta. Agtalag ka iti padamatao. Dagiti katulong mo, takawan da ka. Imposible ang mapasamak da ita. Oh, nirumwarak dito'y balay. Mabutangak, amangan no adamang kidnap kanyak. Wano adamang hold up kanyak. Ay, awantal na ti panunot ko. La. Ay, Melina. mas lulot-lutwag. Ma'am. Ay, apay, madam. Ada ka di pa ipaluto yo kanyak. Agkan-kanda ka mo't kabayatan ti panaglutlutom. Un, madam. Naragsakak nga meheng. Apaya naragsak ka.
Naragsakak nga agserserbi kada kayo kan ni sir. Kan talaga ana sumak nga agluto, madam. Daytoy tiliwliwak iti biyag kaw. Uray ka la agsala-sala itay. Ay, amok nga minti agsumba, madam. At dapay oras mo nga agsumba. Ay na, madam. Dagiti apukok tinangisoro kanya nga agsumba. Kaya tiyo ka di nga agsumba tayo dito'y balayaw. Anya, sumurot kayo kanya nga agsumba? Aywan, agsumba tayo man kada madam. Ni madam, maawis mo nga tang agsumba? Aywan, kaya't nadayjay. Ay, may mayat kit din no agsumba ni mami yun. Barang maksayanti kina seryoso na. Mapagsumbayo kit din day jay. Ay. Alauna ti sumba, ah? Awan, sige, agsumba tayo. Sige. Sige, madam, kasta. Kaslag salsala ka, kasta. Ay na, sana nagsama ta makasurot. Tuladan na kami laeng, ma'am. Lipasan tayo day ta music. Ano ti mapagpasamak dito eh? Agsumsumba kami. Kaya't mo ka diti makisumba. Ha? Ay, mayat, sir. Patasan yaw. Oh my cancer. Agsumba tayo. Nanay. Di nagbuyo din Diyaga mo ti agsala. Irugi tayo manan. Tada ni sir, a partner tayo. Ay, kastauna yalingat ko nagsala. Huray sak. Hanggang nagmayat gayam tirik na. Nalaing gaya masumala dagiti katulong ta. Anya ti panaggunam. Kanayunen tayon ti agsumba dito'y balay. Si kaman lakay. Ano siya? Kayat ko. Good morning, sir. Nakasaganan ti kapiyaw. Agyaman akmiling. Ningay, madam. Itimpla ka de ti kapi na. Nakaturog pa'y laang ni mammo. Itaman pa'y anaaldawan. Mayat ngamin ti turog na idirabi. Kasta ka de, sir. Nakatulong sa kenkwan at ipanagsumba na. Nasaya no kasta, sir. San pa'y na nagtumar iti sleeping pills na? Iso nga awisan yung tumanan nga agsumba dito'y balay, ha? Awan, sir. Ado'y tinsaganak akanan nyo kan ni sir, ma'am. Saan amangan dito'y balay ni Seryo ita? Ay, no kasta. Agmay-maysa kayo nga ron amangan, madam. Diyak makapangan no agmay-maysaak. Ayapam di kaduam taglalang lang tayo amangan. Kaya't da kami akalangan amangan, madam? Wan, tapno at kaduak. Ay, kababain mo't Ay, maudi kami tulatan amangan, madam. Pangaasim Melina. Ayapam di kaduam tatalo tayo amangan. Diyak maibus na gito'y insaganam amakan. Naragsak gayam ti mga noado tayo. Ayun, ma'am. Sapay na imas da ito inluto ni Nana Melina akanin tayo. Ewan, kasta ngamin ti paglaingak. Ti aglutaw. Ay, adutikinan ko ita. Tanaragsak kayo akalangan namangan. Talaga akasta, madam. Bakit? Agriing ka ang tamangantan. Bakit? Maditiri ka na, klakay. Nay, nabara kang agpaisaw. Jaksa pa'y laang sumrakinton bigat. Tama nga no maakaran ni madam iti sakit ko. Adakan kaday tabakan. Mapukpukaw ti may sa aset nga alahas ko. Anya? Saan mo tan asimrak ni Melina ita? Kaya't mo asawan, iso tinangala? Kunakon kat, narigat tagtalak kadagiti katulong. Nakigayumak lakadakwada, tinakawan na kon.
Di kag panunot iti kasta. Di mo, no apay asan asimrek ni Miling. Kat asino kumapay ti sabali anang ala. Apay asan asimrek ita. Madam, masakit ni Melina. Iswasaan asimrek ita. Anday jay si Laid, madam. Inala na ti may sa aset nga alahas ko. Ha? Ay, saan na maaramid dayta, madam? Idarum ko no di na iruwar dagiti alahas ko. Saan nyo kumamat apabasulan ti asawa ka? Tauray ka ano man. Saan na nga aramid ti agtakaw, madam? Ammo ti Diyos, saan na atinakaw ti alahas mo? Ay, jak manen nakaturog ka po iti kapapanunot ko kadagiti alahas ko. Dahito ka iti mapukpukaw nga alahas mo ako nam. Ha? Awan! Iso dagita. Nakabiro kam. Iti kabinet mo. Nalipat am laeng tinang ikabilam. Tinulbakak kataday jay. Oh, sapay pinabasol ko adagos ni Melina. Ala, ingkakid daw iti dispensar ken kuana. Nasaya at daat at tao. Sa anak manen anak katurog idirabi. Gapu iti kapapanunot ko kadagitang alahas. Ay, uwan lakay. Agkidawak iti pamakawan kin ni Melina. Gapu iti panang pabasol ko kanpuana, iti dinamat inaramid. Agaramid latay tinasaya tapno awan pagparikutan ken pakasikuran iti biag. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 27 versikulo 1. Di mo pagpasindayag ti masakbayan, di mo ammo ti mapasamak, manipod ita aging gano bigat. Papagayam, intay dinggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Bakal, mailasin mo ka day. No asino jay nakapayong agturong dito'y ayanta. Ay, jak nga rod mailasin lakay. Ay, mailasin ko. Ni Marlon nga anak ta. Ay, wan, iso ngagpaiso lakay. Ay na, isarteng tapay lang ti aramiden ta. Tain ta sabten eh. Sigay lakay. Mami, Daddy, nagpayo nga. Nagpudot dito kataltalunan. Ay na, Marlon anak ko. Umay kang agpaiso ditaw. Ng masapol pa ilang nga agpayong kan agsapatos ka. Hindi ka lamabain kadagiti makakitkita kan ka. Mami? Kan saan man amami tiyawag mo kanyak. Ha? Kay kayat kununanang. Ta saan tayo mat abak nang. Ay, si Kamat, bakit? Agad adal iti kinaabugas siya day ta anak mo. Numalpas na kat madaan iti trabaho. Bumak ng taon. Anya? Isu abay-bay amlaeng ka di ti anak ta. Anya tinapatag nga ibaga, Marlon. Apay asinurot na kami dito'y talawn. Mami, dumawat ako makada kayo ti kwarta. Ngamin, ada project mi, amasapol agatangad. Anya? Ala-ala, ikamaon bakit? Pare, nakitang gayam ti anak ko ani Marlon idi kalmaan. Ay, wen paray.
Dandan ni Jack pa'y nailasin na yan nga puta disintimot itan ti panagkawkawis na. Sana kasla idi asimplay. Ay kahit siyempre paray. Alangan nga agkawaskit din iti pisang-pisang. Ay, madimatan Ay, anyayat, adalan ti anak yo, paray. Agad adal iti kinaabuga siya iti Manila, paray. Ay, kasta! Ay, naimbag kayo pa ita, dagaya mon anak yo nga agad adal iti kasta kursaw. Ay, wan paray. Duwalangan at taon ti palabsain, agtorpos ton ti anak may. Numabalbalain, makastrak kumaadagos iti trabaho na, kas may sa lisensyadong abogadaw. Ay na. Numatungpal day ta, ket patarimaan minto ti basit akalapaw may. Agarami daktaon iti kas lamansyon abalay may, paray. Ay na, haha, una yan, paray. Di pa'y nakalpas ti anak ta iti panagadal na. Mapanmukit din, iparparam magkadag iti tattao ang masabat mo dita. Ay, sana bali Tamabiitin ang makalpas ni Marlon iti panagadal na. Iti saan ang mabayag. Adan tumuten anak ta, anakalpas iti kinaabuga siya. Ay, saus, maday ti kastangar aramidem, di ka lang mabain. Ne, anya nga agbain mo't. Rumbang kumakit di very proud ka. Taadan ton anak ta nga abogado. Oh, sana yapon now. Ngam no para kanyak, madi ti kastangar aramidem lakay. Iso mabalin ka de, aguli magkalaeng. Amom ayano anya ti mapasamak, amangan no saan to amakalpas. Basta siyak, 100% amamatiak amakalpas to ti anak ta iti kinaabuga siya. Isu abay anak laeng. Naimbag ta nakita ta dito istor, Nora. Adalaang kayat ko apon kan. Anya dayta, Manang Maria. Agdin dinamag ngamin dito lugar tayo. Nga damat gayam ni Marlon nga anak yo. Iti Manila ita. Kat agad adal ka na iti kinaabuga siya. Pudno ka day. Nay, nakaamwam iti dayta, Manang Maria. Mismo mo't ati asawa am tinangipadpadamag ka no. Ay, una yan ay ati asawak. Wan, pudno. Ngam saan amasapul nga iwaragawag na day taabanag. Anya ko matidakas na, kat agpay sumet. Pudno ti ko na ti asawam, ano makaturpos ton di anak yo, kat makapagtrabahon, di yaon na kahito itirigat. Pare din siya, lumakaturpos ni Marlon nga anak ko. Agpaparti akton iti may sa akaldeng. Ay. Nukas ka sana, Ayunak to iti babaw, Ay, agpaiso, paray. Wen, sa anak ngaglaslas taog. Ay, ikaw na. Mayat dayta na panunot mo. Iti kasta umay kami makita bunaw. Ay, kahit una. Ay, punwa kagurguran ni bakat kau, iti dayto nga aramidek. Hanggang ugali na, iti may nga ama, nga addaan to agbalain nga abogado nga anak na. Ha? Isu proudak, paray. Ay, huwin ba't Isu nga itapay lang paray. Kablawan kan. Tawan tumula turong na, nuti kasta. Ay, hamanak paray. Kahit naimbag ka pa'y, tamawatan nak. Ala paray. Uminom takit dain. Tagurderak iti pulutan ta. Danda ni aminan akalugaran tayo, kat ambuda nga agad adal ti anak ta iti kinaabuga siya. Anya ko manukas taba kahit. Nasaya akit di tapno maamwanda nga addan to anak ta nga abogado. Ay na, maditi kastangar aramidem. Di nakiramraman, ta sa anak akasta. Nakababain kanyak tar aramidem. Naimbag kumaan, maigasat ni Marlon nga anak ta ti agbalin nga abogadaw. No saan nga'y, di nakababain. Ay na, dakkel ti panagtalat ko kan ni Marlon, bakit? Agbalin to nga abogadaw ti anak ta.
Uray pupuutay me. Isu mabalin ka day. Think positive. Ay, awan lat ang mukon. Jaka mukon ka. Na, day takat ti saan ko akayat kan ka. Nakaapoy nga minday ta panunot mo. Isu akasta ka. No para kanya. Jak kayat nga iparparamag mo ti anak ta. Nga manya nga itinaramid mo. Ad-adakit din nga inwarwaragawag mo. Saan nga amo ti anak ko? Adumagasak ita dito'y dagos na. Ay, agtuktok ako. Marlon anak, siyak day to'y. Ilukat mo kumatiri daw. Ha? Mami, apa di yung impakpaka mo nga umay kayo ita dito'y dagos ko? Ay, napasensya kan anak ko. Tayak na sango. Marlon, sweetheart. Ha? Yawat mo man titualya, please. Adda ka duam dito'y dagos mo. Sino day ta babae? Sweetheart. Umayon! Sige, mabit lang, mami. Taas si kaswak ni Marley. Anya ti kayat asawan day to'y Marlon. Kunak man no agadadal ka, anak ko. Lading itag, mami. Ngayon, makabulan na ajak sim-simbre. Anya. Masikog ni Marley akaayan-ayat ko. Kaya't dagiti naganakin ko na nga ikalay sa akon. Mariribu ko anak ng rudan. No kasta nga rod. Agawid tan ijay probinsya. Ha? Anya pa'y latiga po ngagtalinaad ka dito. Oy, no kasta mat. Agawid tan. Tay bagam iti amam tinapasaba. Sige, mami. Sapay lang ko, ma. Maawatan nak ni Daddy. Daddy, iso ni Marley. Kaayan-ayat ko. Kaya't mintiag kalay sa iti mabiit no mabalin. Ada nga rod kwartam nga aramatam iti panagkalay sayaw. Awan Daddy. Ngam na awan kwartayo. Ano sa kunti manggad tapno adda aramatak. Makisarita kayon kadagiti naganak ni Marley. Itantan tayo pa lang ti panagkalay sa ami, Balasang kaw. Mayat ka kadi iti kasta. Wan tata. Di kay agdanag. Makaawat akmat no talagang awan pa'y ti kwarta para iti day tabanag. Agtinulong kami langan amanggad para iti gastusan mi. Agyaman ak iti dayta ngayon baga, ma, Marley. Siya kung ti makamu iti amin na magastos iti panagkalay sa ta. Marlon, ayan ti kayan ayat mau. Hintulod ko niti paradaan ti lugan, ta agawidan iti lugar da, Daddy. Ay, di nagman awagan iti daday. Tataang ko namlatan. Ay, salbag ka nga inanak. Ay, ako, Daddy, tatang. Pinaay mo tinangato nga arapaap ko para kan ka. Lading itak, tatang. Ang masikugan ni Merley. Masapol nga itakder ko ti dayaw na. Ay, sapay inwarwaras ko. Kadagiti gagayam ko. Nga addan to anak ko nga abugadaw. Ay, ngam saan matgayam. Ay, mga sawa kan. Asaan ka pa anak katorpaus? Tatang? Mangibabain ka nga inanak. Ay, kaya't mo takabilan kalangan. Ay, sumardeng ka man si Karuben. Di mo ko mapagpupungtutan ti anak ta. Nabasol mo matlaang no apay. Anya? Masurunak iti naramid ti anak ta. Bakit? Imbabain nak iti kastalaunay. Anya pa itan ti rupak kadagiti gagayam kaw. Sumardeng ka man. Nagkunang amen amapan mo iparparamag nga addan to anak mo nga abugadaw. Ay, buwisit kit di tigas to abiyag. Unay katikas tang ibagbagamon. Basol mo matlaang itatanaam mo ang tipod no, kabilam ti anak mo. Inton maminsan ngamin, nariga ti agparparamag, tadi mo amaw ti mapasama.
Napan kayo matgayam na kisarita iti naganak ti kaayan ayat ni Marlon, Nora. Ay, wan manang Maria. Kapilitan tamasi kumatan ti kaayan ayat na. Masapul nga agkalaysada, tadanton anak da. Ay una yun, kung naklakit din no makalpas iti panagadal na. Tanalaing paymat nga rodya anak yo. Sayang no kasta. Awan mabalin ko amanang no kasta tigasat ti anak mi. Mga sawalaangan tagtrabaho para iti pamilya na. Agyaman ak Marlon, taing kalay sanak. Kunak no pagtalikodan na kon, gaputa masikugak. Ay ayatan ka unay Merle. Jak marami timang baybayakan ka. Agyaman ak Marlon, ikarik, pagserbyan ka anaimbag. Kastamatan kadagiti agbalinto nga anak ta. Agyaman na ka? Ni tatang mati sumungad. Wan nga paiso. Tatang! Umay da kay dagasan ka ni nanang. Intay makimisa tatang. Aldaw nga miti Domingo ita. Ha? Ala, umay kayo tatang. Intay makimisa. Aggigiddan tayon. Saan kat aday ta umin-inom iti arak ti aramiden yaw? Pakawanan na kumha, bakit? Italaang ana ameris ko. Asaan gayam anasaya at dagiti inararamid ko. Nasaya at mata na amiris mo itantibidot mo lakay. Punaw akagurak ti anak ta iti inaramid na. Ngamgapaw iti panakimisak. Nalawlawagan matan ti panunot ko. Basul ko matlaeng. No apay ana ibabainak ita. Gapo ta impar para magkaw nga danto anak ta nga abugahan daw. Ay nalakay, leksyon kan kadaytan. Tainton maminsan, di munton ul-ulitan. Uwan, bakit? Nasaysaya at tinaulima ngam tinapasikat. Taama nga no nakababain ka iti odi na. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 20, versikulo 1. No makaadom ti uminom iti arak, nangalawngaw ka kat agbalin ka amaag. Maysa a kinamaag ti agbartak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Apay kadya, masapul nga itrang kayo tiri daw, mama. Nabartak ka manan. Unay lakit din ti kasta nga aramid mo, Marco. Saan mo takasta tin sursurok kan ka? Pastor kandak mat Didak sirmonan dito yan ti ruangan. Nakababain ka dagi ti karoba. Makauma kayo. Namin anon nga imbagakan ka, asaan ka nga agbarbartak. Tano kasta nakainom ka, nakaar-ariwawa ka dito'y balay. Anya nakaar-ariwawa? Abay, haggapo ka dita balayo da ito'y. Paritanda kon, iti kayat kong aramidan. Marco! Ibagayo laang! Noon maditirik na yung agdak dito'y balayo. Makapabwisit mo, tikas to'y abiyag. Ay, malas!
Awanan utang anaimbag anakam di kabsat mo. Huston, mama. Inton maminsan ngamin, likli kanyo akasarita ni Manong Marco no kas di nakainom. Ngamin, masakitan kayo laang. Anya tinagkuranga kiti kabsat mo. Apay akas di mutan ti aramid na. Naluko una yan di kabsat mo, Edna. Bayan nyo, takasaritak to ni Manong Marco, adinan ulitan pa'y tagbartak. Ay, nagkarumot ngamin umabartak. Di na mo aramidan na. Tinasayaat, mapantayo pa'y laan di tahardin. Bayan yun, aramidan ni Manong. Di yun panpansinan. Makapadakas laang kada kayo dayta. Agi amanak, Edna, anak ko. Naimbag laangan. Tada ka amangan andingay kanyak. Ay na. Nagmayatan ti uminom iti arak, pare Dario. Talagang awan nagdumanyo iti day di amam, Marco. Kasta mo't kapigsa na nga uminom iti arak. Ay kasi siyempre, father like son, kung nata nga rod. Di mo unay. Amang ano maitulad kamat iti day di amam. Gapo iti nalabas nga arak. Napanaglemes, iti karayan. Nga isumatayin, nakatayan na. Na pare. Adayo ba mapasama kanyak day ta? Ano siya? Siya pa kaya timatay. Tawang pa asawak, pare. Abay, ada plano mga asawa? Ay kat siyempre, kinapudno na. Kaya't kung nga asawaan ni Minda. Siya ngayon napindas ang maestra dita dahaya. Hindi kasta, pumanawak mo to ni Jeff Balay me. Naimbag, no kaya't nakamuday chay. Apay dinasaan? Kat no gwapo akmet. Na. Uray pustahan tabay Alaman nga ron. No maaari mo day jay a maestra. Di uray makigudwak iti gastos yaw. Iti kalay sayaw. Una, pare. Anya ti ibaga, Marco? Kuha, ma'am. Ay, ag nervyusak matan. Ay, nasaan Ibagam no anya dayta. Kuha, ma'am. Ibaga kong tiagpaiso. Agayatak unay kan ka. Katsapay lako ma. Tadi nakagura itimbaga ka, ma'am. Saan ka akagura? Maawatan ka mat. Tanyang hingarod, kat balasangak, kan baro ka. Agyaman na, tadi nakagura, ma'am. Idi pa'y ladamo ka makita. Agayata kon kan ka. Anya? Day tatipudno. Katsapay lako ma. Tadi naktupaayan. Itinapudno apanagayat ko kan ka. Maminda. Apay ajak moten mauray di kabsat mo nga agawid dito ibalay, Edna. Kasano, katmat maturog iti balay da Dario, mama. Kan amuyo ka di? Ar-arman na ni Maminda? Sino day ta Maminda? Tingay ka barbaro at teacher, anay destino dito'y lugar tayo. Ay, nagawan ababain di kabsat mo. Uray kumano saan adyagin inumlag ti amuna nga aramidan. Di nagdupay mapakanti bagina. Day talagis istambay di ta teresena ti aramidan na, kayat napailaang ti mga sawa. Adayumat siguro akayat ni Maminda ti kabsat ko, mama. Ngamin, awan trabaho na. Ay, sapay ko matakas ta, Edna. Tadikat mangibabain di kabsat mo. Ena, pare. Agsagana ka ita. Anyat pakaragsa kamlaw na ita. Ken, apay anak ko na, magsagana itan. Una, gaputan na pasungbat ko ni Maminda, pare. Isagana mong ti itulong mo kanyak ako nam, Tagkalay sa kamin, iti kabitan na panawa. Naguri ka man. Pudno da ita? Ne. Nasdaw kanya.
Na, Kung nagtumutkin ka, gwapo ak. Iso ak kinayat nak ni Maminda. aya. Ay, kablawan ka ang raod. Ket, tayong karim kanya ka, pare. Uy, hindi ka danag, tatong palag ting karekans. Siya ka, ti makamoy ti daduma magastos mo, no agkasar kayaw. Ay, agyaman ak, pare. Awan ngamin kwartak ket. Maawatan dak po mga papa. Awan kwarta ni Marco. Iso asya kung ti makaamu iti magastos para iti panagkalay sami. Anya, singat ang gastos para iti kalay sayo kunam. Imbes nga iso tayo ti lalaki. Amok day ta, papa. Ngam awan nga rod kwarta na. Ket dagiti dadakkel na. Iso kumati akin kargo iti dayta. Nalpasan ti saritaan mi, papa. Siya kung ti makaamu. Saan ka mauawatan? Makamu ka man lang. Anya nga iti handa tayo. Agkalay sa gaya man da Marco kun Madam Minda iti mabiit. Ha? Agkalay sa kunam, Dario? Awan mo timbagbaga ni Marco kanya kakasta. Anya? Ni, kano da kayo mati inana? Saan nyo nga mo day ta? Ay, una yun ti anak ko. Apay adi na imbagbaga kanyak amang ikalay samot gaya man. Itatagasawa kaming kaniminda. Pumanawak matan dito'y balay, mama. Ha? Ket iti uray ka anuman. Jakon dumapaw dito'y balay. Anya mo tanday tanga ibagbagam kanyak, Marco. Saan ka mo tapapapanawon dito balay? Kastakit din ti saum kanyak. Nasakit ngamin tinakam ko. Tunggal mabartekak. Sermonan dak akas laubing. No apay ngar aramidak dayta, gaputaadan na kadidigraak. Amom kadi agapu itinalabos a panagbarbartek ti amayo. Iso ti gaputi nakatayan na. Nubabalin, jak kumakayat ama ulitan day jay, Marco. Apay adinak maawatan. Nagmayatan ti uminom iti arak, pare. Nang runa, no naimas ti pulutan. Di uray man agmalmalam ti panaginom ta. Ken uray agpatpat nag-a. Sana. Rumabi, agawid kan. Taur-urayan nakanibagat mo. Di kagdanag. Man nakawat ti asawa ak, pare. Kaputay atan nakunay ni Minda. Kan maysa. Makaumamat no asawa ak kanayon ti kasangsangok iti aldaw kan rabi. Ay, nagasat ka kidi pare. Malaksid na maestra ti asawa. Man nakawat ba? Nagasat ka, already kag trabaho. Mabiyag na ka ti asawam. Nagsusweldo iti binulan. Isupa iti naggastos iti kalay sayo. Talaga man nga mong tiyagpili Ay, siyempre pare. Anya nga iti serbiti kinagwapo no jak aramaten. Nala, uminom tagid din, pare. Minda, bakit? At akon, anya ti masida. Nakaluto ka ka din. Mabisinak ngaminan. Naimbagpay ka. Taday talamapan agbarbar ter aramidam ng agmalmalam. Kanayon lakastan. Ne, apain, bakit? Makaungat kan sakit di Adda ka di basol ko. Imbes ko mga adda ka na ang dito'y dagusta. Taagluto kan agdalos ka. Ngam saan mat? Taadda ka akanayon iti ayan dagiti barkadam. Anya? Agpay sumat. Di mo amo ti tumulong kanyak ng asawam. Anya kamutan. Hala, Uston, bakit? Di ka kumaagsangit. Agda ka man dito nga umininom. Wan pare. Umagagid di ata kaduan na. Ay. Ulo na yan, pare.
Agkanta ka man gini pare. Na, May met nga min ti busis mo kahit. ay, pare, Mm. apay, di mo amaw? Intaray da mo, ni bakit mo yung ospital? Agpas nga yan. Ngam, ada ka dito ay. Ay, tinasayaan. Mapan ka yung ospital, nga kita ay. Ay. Nalipatak matan. Akapulanan gayam ita ni misis ko. Anya nga tati anak na. Lalaki nga ta. Nalpasan ti panagtanggad ko iti panagpas ngay ko. Inton katapusan da iti abulan, agsubli akon amang isuro. Anya? Iso apang nga asim ta dito'y kandagos na. Tasi ka kumamot ti mga iwan iti anak na kabayatan ti kawan ko. Anya? Ang minda bakit? Saan ko at trabaho day ta? Agbiro kaklangan iti trabaho. Ngam ti agbantay iti anak ta. Anya, kayat mo asawan? Siyakla aminan? Awan pa'y matserbim nga asawa? Dinak pa'y amo atulungan? Day talang agnamnam ay ti amom. Amukla kumakasta ka. Saan akon anak asawa kan ka? Basta madla ti ugali ti asawa. Isinamon. Tawan pulos namnaman nyo nga agina iti kasta aklas ti ama. Ang bababawi ang anak ki asawa iti kaskan ko, anak, papa. Magalas ti kasta nga aramid. Saan madla nga iso ti lalaki? Alupay ti mangayat kan kadita. Ay, nasayatan nakita ka dito, ma'am. Ti asawa, nabarbartak manan. Naiturog na, iti igid ti dalan. Bay amon dita, no day tati kayat na. Mangibabain at talaga. Ladingitak daryo, ngamjak maasikaso itan ni Marco. Makaamumatan iti biyag na. Agsubli ka laangan iti balayo, Marco. Jak kasapulan ti kasken ka. Iso ang pumanaw kan. Pangasim. Kasapulan kayo iti anak ta. Minda bakit? Maasi ka kumamot. Pumanaw kan! Napailat ka po nga ipapilit mo ti bagim iti anak ko, ha? Anya ti masakbayan da nga agina iti kasken ka nga artek. Pumanaw kan, Marco. Anya? Lading ita ka? Ang sabali mati panirigan mi iti panangasawa. Gaputa ti panangasawa, mayarig iti agpatpataray iti may sa alugan. Ti lalaki nga ama, iso ti driver. Kaya timet asawa a babae, iso ti konduktor. Kaya't dagiti anak, isuda dagiti pasaheros. Kaslakastan, nga manyang iti aramidem, akas makuna nga ama, window driver. Awan man! Ay, nabartak ka man ay. Kanayon mo tanti pa nagbartak mo, Marco. Kaya't ko ti aglemas iti arak, pare. Kaya't kung ti matay. Awan tumat lang ti sirsirbik kadag iti aginak. Swerte ka, uma. Gapo iti pa nagbarbartak mo. Nadadailan ti relasyon yung agasawa. Ay, sapa ikarkaro mo ti aginom. Agbalbaliw kang aminan, pare. Awan ti pagtungpalan ti biyag mo. No kastalat ti aramida, akanayon ti panagbartak mo. Mama, pakawanan da ko, ma. Nagsina kami ni ti asawa. Kat awan ti amo kapapanak ita. Anya? Apay Marco, anya din napasamak. Mama, aglo nakabason ko. Ngamin, jak maliklikan ti agbartek. Kanayo nakamabartek. Ken kwarta ti asawak ti gasgastosak. Jak lang amin malapdan ti agbartek, mama. Apay ngamin akas na ti aramid mo, anak. Sige. Anak ka,
Uray anya ti mapaspasamak. Aklunan kalata. Agyaman ak, mama. Katagpakpakaasyak. Tulungan da ko, ma. Kaya't ko maurnos kami kumamutlaan nga agasawa. Basta likli ka mun ti panagbarbartag mo, anak ko. Agbalbaliw kaan, kat ipakitam dayta iti asawam. Oo, mama. Agbiro ka iti trabahom. Agurnong ka. Kat di mo liplipatan a suportaran jay anak mo. Domingo ita, Marco. Sumurot ka kada kami iti adim amapan makimisa. Sige, mama. Mayatak. Mariribukan ako, unay. Agkararagak iti apo. Tabar maurnos ti pamilyami, mama. Oh, agyam anak-anak ko. Dakkel ti maitulong day nga aramidem. Ken ti panagdengdengeg mo iti sasao ti Diyos. Minda, bakit? Urnusan ta kuman ti amin kadata para iti anak ta. Di kagdanag. Tanoy kan nakpa iti gundaway kong agsubli kada kayo. Di kay baybayan. Aramidak ti kabaalak kas may nga ama. Pudno ka di day tangay bagbagang, Marco. Uwan, Minda. Gaputan na kaamiris akon. Babaan iti kaasi ti Diyos. Ken, adamot na natalgad at trabaho ka. Husto tinako na ti amam kanyak. At ipanag-asawa, ken panagpamilya. Ket, mayarig, iti may sa alugan. Kasapulan ti may sa pamilya, ti mako na driver. Katsak dayta. Palubusan na kuma, amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Kaya't ko asulnitan dagiti nagkurangak idi, Minda. Sige. Katsapay la kuma. Tatong palam ti ka rin, Marco. Uwan, Minda. Katagyamanag. Di kagdanag. At damot tanin paaramid ko abalay. Katikayat ko. Idiayan ti pagyanan tayo. Awan na saya at apagbanagan ti mamartek. Ngarod, liklikan ti arak. Kat panunutam ket di ti pagsayaatan ti pamilyam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Baclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.